Ka Jaintia National Council Lingba ka Employment Commission jongka kum shibanta ka jingpentrai kam ya kasif Jaintia Mission kabala penmi haka khatsau trik ubnai Disember arjar opsau haka artrik ubnai leber arjar opsanpat kala hiar shakaway nagi karkhana deubilat kata ka Amrit Simen ban khenra labor license bat trading license yakibrio kibana bar haka ni jinglai khenra ka commission kabala ilam khamat dauba NC Shadam Chairman ka Employment Commission bad uba meban telang suklain Secretary ka Commission ringkat ka jingesan lang kinoyalam ka CEC kalas dang shwan Amrit Simen ban khenra yaki kot kisla jong kibrio kibana bar bad hakani ka jingkhra lalap daki peu ngut kibum don yaki kot kisla babiang bad kumta ka Commission da kaway kasur kalabe yaki mardor bad lamaham ru iki company bakim day satiaban wan lambrio na bar klem ki kot kisla ki babiang bad ba umday ru bantung yaki nongtray kat ba kibrio ki jongi kidangla bantray kam tam haka kam lebor haba ay ka jingkren na u General Secretary ka JNC CEC uba wan shwa suting ulaong ba yaki bombiang yaki kot kisla day ban beno mardor sindon bad day ru ban wanra brio na bar kat ba kibrio jongi kidangla bantray yak kam bad ulaong shu ba kaseng kanam shong klikti kat ba ka jingdawa jongka kampat seiso bad kansalai ru shakiway pat ki karkhana banle yakabadon kam नहीं अब तक बांग्लादेश से आया है नहीं हाँ सोच बोलो नहीं हम मालूम है तुम बांग्ला है बांग्ला हूँ सिलचर का नहीं बांग्ला है आई कार्ड और सब सिलचर का ही सब देव रूम में ड्यूटी में आया है रूम में सुपरवाइजर को भेजो जाओ तुम उधर खड़ा लेबर क्या तुम्हारा ये नहीं एक फोटो है इसका ये पासपोर्ट तो ट्रेडिंग लाइसेंस और लेबर लाइसेंस और रूम में तो जब रूम से आएगा तब तुमको बात करेगा अभी जाके उधर खड़ा रहो रिकॉर्ड है मेरा रूम पे रूम में ini muka ini Ni lo ngah yung emak gua na. Ini sana piu itu klaim san klaim siler ngai ya. Ông ấy bảo harum mau ngedep san sa. ये कौन सा कार्ड बोलते हैं उधर रूम में है ना जो साइड कौन दे तुमको बोले क्या आएगा वो लोग क्या नाम है बिना लेबर लाइसेंस बिना ट्रेडिंग लाइसेंस लेबर लाइसेंस तो है कौन दिया तुम खाली फोटो में मरता है कोई भी इधर सकता है कौन कंसीडर किया तू कंसीडर तो सिग्नेचर होने पड़ेगा ना Sin होने चाहिए. Signature. कौन कंसीडर किया तू बिना कंसीडर Kan online में बनाया ना. हाँ ऑनलाइन में बनाएगा तो ऑनलाइन से काम करो या लेबर में यहाँ में काम यानी कागज नहीं ओरिजिनल चाहिए सब कंपनी वाला तो JNC kata kawe kemat kebadan hafok ka Jaintia akan sip Jaintia Mission jong ka Jaintia National Council kadeka bandawa ban pentrekam ya ka polisi bantung kam penjam hafok ki company ki prepare ki badon hafok ka jela bat kum juru ki badon hafok ka Jaintia bat hantam hafok Jaintia Hills ki bangila yoi badon Chibun kita ki company ki ba wan chene Henry wat la kataru ngiyo iba bun ki daki dikhar po e na engem tip na ene ki wa la ban na Bangladesh na na kino kumbang leo iba kemdon kita ki kot kisla ki babiang Henry kadba ki khun samla jong ipat ki don hakajing ya ki long jobless wat la kila dep ban pendep ya kata ka jungkule kaba ki bahe de kidang shong haying kimdon ya kata ka kam ka jam ka jongki kalong ka jingkhia ya ke ka yeng kasem kalong ka jing ya ke yeng kasem bat kumjur ya ki khun samla ki bam yo kam yo jam ki shu kila dep ban pule de kimla ban yo
menteri kam sarkar ba kum juru hakini ki company ki ba kebala shimlut dia ka resources jongi ki pendon kam ki manufacture ya kita ki product jongki handai kajing mentoi kam don pat ya ki kum samla ki badai ki try meluk kum tangi don ka kajian si ka idon kam bandawang na ka sarkar bar menteri kam ya kata ka polisi bantung kam tung jam le ka state employment act nang bakan long kajing mentoi ya ki kun samla da ka badon ka ain bat ban buru kumba rapau hadu kendai pau persen bantung kam tung jam ke badai da ki rajela yakini kiba omdon kot don sla kiba biang ngila penkrek lupa yaki kali ngin phak lek phai no ikilang ba jong kini ki kali kiba ngila penkrek lupa kenang bakin lek phai no chisendon na ki jika kiba kidon angkum ka jing sedang bat ngin peteng yakini ka jinglek jongi bat ngin lek ru sakebe ki company ban check ya yakini kiba ngi check yaki kot kisla sakebe pat company ru kembang ngila menik kesni